دم باش تماشاوان هجا ji Washington'e ji stüdyoyên Dengê Amerika em dîsa bi bername Kurtvizyon di ekranên Özgür Gün TV'de ne. Di vê bername hefteyê de em raporên ji Amerika û ji nîçegehanên me yên Kurdistanê ji we re pêşkêş bikin. Temaşawanên hêja dem baş. Tirkiye bang dike li hevalbendên xwe ku li Sûriye operasyonekî erdê pêk bînin, lê ev daxwaza wê bersivekî Erênî negirtiye ji ber ku hêzên cîhanî hevbîr bûn bu agirbestekî nû li Sûriye ku alîkariyê mirovahî bigihe kesên hevcedar. Tirkiye daxwazê ji hevpeymaniya nefneteweyê dikit beşdarî li operasyoneka erdê li Sûriye bikit û dibêjit ev riya bitinê bû bidawî înana şerê navxwîyê 5 salan li Sûriye. Lê ew bitinê operasyoneka yekalî pêk nayînet. Tirkiye, Erebistana Siûdî behrekin ji koalisyona nefneteweyê û amadehiya xwe diyar kirin bo hinartina hêzan bo Sûriye wekû behrek ji hevpeymaniyeka nefneteweyî. Bu kara operasyonu konusunu Hevpeymaniye çi danûsandinê ciddî li ser operasyoneka leşkerî di Sûriye da nekiriye. Hindek nerazî bûn û hindek welatên wekû Amerîka û Siûdiya û çend welatên Ewropî dibînin karekî wiha giring e. Lê çi biryar nedayne û çi stratejî li ser mijarê niye? Leşkerê Tirkiye her ji roja şembiye tu barankirina şervanên Kurd li Bakurê Sûriye dikit û hojdariye didin. Ew wê bersiveka xurtir bidit eger hêzên birêberiyetiya Kurdan paş ve nekişin. Hêrişên asmaniyên Rusya li Bakurê Sûriye Tirkiye nîgeran kiriye û Tirkiye dibêjitin şerê dijî Daişê yê bûye behane bû derkirina Sûriyên dijî hikûmeta Beşar el-Esed. Şu anda DAEŞ bahane edilerek Niha Daeş bûye behane bo kuştin û cînosayîdkirina bikomel. Di hemû Sûriyên dijî rejîmê bêne derxistin û armanc bi tenê ew e bi tenê piştîvanên rejîmê li Helebê bimînin û ev e heman tektîka Rusya bû li Çeçenistanê. Digel germogiriya şerî li Sûriye lê hêşta civaka nefneteweyî bihêviye bi pêkînana agirbestê û careka dî destpêkirina danûstandinên aştiye. Wizareta Berevaniya Amerîka dibêjit pêkînana rêkeftinê taqîkirine bo Rusya herçend de hêşta cihê gumanê ye. They have obligations, Lucas, as you know. Ewa pêgirî UN hebe ew rêkeftina ya ku digel Wezîrê Derveyê Amerîka John Kerry hatiye kirin. Ve ve taqîkirineke kanê Rusya wê çi biketin derbarê rêkeftina agirbestê. Lê Dîmeşqê nûnerê taybet yê netewên êgirtî bo Sûriye dazanîn ku alîkariyên mirovanî wê îro çarşembê bêne hinartin. Da pêgiriya aliyên şerker birêdana gihandina alîkariyên mirovanî xuya bikit. Lê piştî hêrişa bi ser çendîn nexweşxana û dibistana hatî kirin, gihandina alîkariyan wê zehmettir bibit û gumanê dêxte ser destpêkirina rêkeftina agirbestê. Herçend de hikûmeta Rusya hêrişa bi ser bingehên nûjdarên bêsînor red kiriye lê karbidestên Amerîka û yê netewên êgirtî dibêjin Rusya zor çalak e li wê deverê. You have to work out whether is it deliberate or is it accidental. Gereke bête zanîn ka hêrîş bi meran bû yan bêdestî bû û ev ê lêkolîneka zor divê. Ez nikarim aliyekî gunehbar bikim lê firokên Rûsî li wê deverê di çalakin û em rijdiyê li wan aliyan dikin ew ê bomba û mûşekan diteqînin xwedûrî medeniyan bikin. Ragirtina operasyonê leşkerî bo gihandina alîkariyên mirovaniye lê şerê dijî Daişê û Cebhet-i Nusra ya tagir li gel Qaîde naêta ragirtin û bawerî naête kirin ku Rusya wê pêgiriyê bi agirbestê bikit. Piştî Rusya ragihandî ew wê berdewam bit li ser pêkînana hêrişên asmanî bi ser Bakurê Sûriye heta ku agirbest bikefte karîş. Xalid Fettah, Dengê Amerika. Di selvegera girtina rêberê PKK Abdullah Öcalan de bi hezaran Kurd li bajarên Kurdan û li Ewropa xwepaşandiran darxistin û daxwaza azadkirina wî kirin. Belam nek Bakur. Xwepêşandanên çend bajarên Herêma Kurdistana Iraqê û li Ewropa jî bo daxwaza azadkirina rêberê PKK Abdullah Öcalan bi aştî derbas bûn. Lê li Diyarbekir Amedê dawiya xwepêşandanan bi tund û tîjî bûn. Piştevanên Öcalan azadiya wî ji zindanê bi aştî û ewlehiya Tirkiye ve peywendîdar dikin. Eger Birêz Öcalan azad be em wî baveriya dane ew ê aştî biratî vekhevî ew ê li Tirkiye her alî orta Doğu ev ê çêbe.
عبدالله اوجلان ریبری پیکیکی لی 15 شباتا 1999 لکینیا هات گرتن و جوی دمی ورا د زندانکا ودرا امرال دایا. لهولری آلیگرین پیکیکی برف قنصلخانه ترکیه چون و داخوازا آزاد کرنا ریبری خوا کر لی ریک جبو قنصلخانه گرتی بون. ئەوەی کە جێگەی خۆشببختیە و پەیامێکیشە لە پەیامەکانی ئێمە ئاواکردنی یەکێتینەتەوەیە. لێرە هەموو ڕەنگەکان هەن. لە باشووری کوردستان هەموو ڕەنگەکان هاتوونەتە پێش سەفارەتی تورکیا ئیدانەی ئەوە ئەکەن و داوای ئازادی ڕێبەر ئۆجەلانەکەن و پشتگیری خۆیان بۆ بەرخۆدانی باکووری کوردستان ڕادەگەێنن. حکومت ئەنکەرە پرۆسەی ئاشتیە دەگەڵ ئۆجەلان و لایەنگرینوی لە تورکیا لە ساڵا 2013 دەست پێ کرد. وی پتر ji carekî agiribesta ek-alî ragihand. Lê ew proseya ragirtiya û niha Enkerê nebes operasyonên leşkerî li dijî PKK didomîne lê li dijî part û rêxistiyên nêzîkî îdeolojiya wî li derveyî Tirkiya jî. Lê bîreweriya hevde saliya girtina Ocalan li bajarê Silêmaniyê jî piştevanên PKK wêneyên Ocalan û alayên PKK bilind kirin û karên dewleta Tirkiya li dijî Kurdan şermezar kirin. وان دەزانێ بەڕادەستکردن و گرتنی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان وەکو شۆڕشەکانی ڕابردووی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان بە گرتنی سەرۆکەکانیان بە کوشتنیان یا بە لە سێدارەدانیان گەلی کورد جارێکی تر ئەکرێتەوە قەتڵ و عامکردن. لە حەفدەمین ساڵۆژی پلانگێڕی دەستگیرکردنی سەر ڕێبەری گەلی کورد عەبدوڵڵا ئۆجەلان شەرمەزاری بۆ ئەو دەوڵەت و لایەن و کەسانی کە دەستیان هەبوو لەناو ئەو پلانە ڕەشەدا. Piştî hevde salên zîndan kirinê hişta Abdullah Öcalan serokê yekê yê PKK û Tirkiya hukmê mirinê li dijî wî cêbicê nake. Tevî ku qedexiya derketina kolanan li piraniya taxa Sûra Amedê hatibû rakirin jî jiyan hîn jî nezivî asta normal. Hikûmeta Tirkiye dibêje ev operasyon hatine kirin ku bajêr ji serhildayên Kurd bêpaqij kirin. Li gelek Kurd ji dibêjin gel bi awayekî girsî têne cezakirin. Operasyonên li Cizîrê bidawî hatin. Li gorî agahîndawiyê di operasyonan de ji 200 zêdetir kes jiyana xwe ji dest dan. Hêjayê bibîrxistinê ku di sê jêrzemînên avahiyên li Cizîrê 145 ciwan ku piraniya wan birîndar bûn di dawiya operasyonê de hatine qetilkirin. Piştî ku kuştina ciwanan hat bîstin li Herêmê û li Amedê xwepêşandan hatin darxistin. Kort Cezîrê kortê me ne. Kortê me ne laqe. Cer tiştin berçavê xwe em dî ji wan natirsin. Em zanin polîsê çavdara. Em pir ditirsin ma ji wan natirsin. Bira me bikujin ma ji wan genca çê. Ama başqa tişkiye ye. Ma ji wan genca çê. Diye polis atkin, em gazî diye esker atkin. Bira li Erdoğan bikin xêrîn. Bê besayê dî, besa biravan gencê me bimirin. Lê çalakiyê bi müdaxaleya polîsan bidawî hatin. Her rojê li Amedê li hember qedexe operasyon her wiha li ser rewşa Cizîrê bi dewamî çalakî tên darxistin. Her karê Kurdayê ev be. Roja çêbûyî heta îro û heta hebê ev be. Evana naqedin, ma kara naqedin, ma karayê dewam be. Yani bira kes nebe me karê xwe kir karê me xwe. Karê Kurdan naqedin, barê Kurdistanê giran e. Li hemî kuçe û kolanên Amedê wesayetên zirxî digerin û dema ku çend kes werin bahev an meşek an protestoyek bikin ev wesayet awê direşînin an bi gaza îsotê müdaxaleyê dikin. Ji aliyê din êva HDP, DBP û Hiqûqnas her wiha meya der ji bo ciwanên ku li Cizîrê hatine kuştin û şewitandin nasnama wan diyar bikin maseya krîza avakirinê. شو وانقتل كرنا قديام اللي بيلا بالسر جنازة دا ليستكو أمكن خود تكميل كرنا يعني في وحشة تري دنيا دا نايدي تني وانجز قبول ناكل يعني إيرو أم وحشة أوي بيشاروج دا ديرو كده ورا بيشيوان Ji aliyê dinêva çend hefteyek ku li parka Rojavayê al navçeya Kayapınarê bi navê nobeta aştiyê çalekiyek têl darxistin. Armanca çalekiyê şermezarkirina qedexeya li ser navçeyên Herêmê û operasyonên leşkerî ne. Kesebê me şewtîne dayîk û gunê ne em başê dixwazin. Bes e yani fê wehşetê bira bes bike. Çalekiya me ji bona yani tamamî Kurdistanê dua dibîne. Balafirê wan ser me re derbas dibin, hekûtorî me girtiye.
em jî ber xwe didin em ji wan re stûyê xwe tucar xwarin nakine. genç خدای تعالی صبر بده و به آن همه چاپ خدای حقی وانه ولی کذبه ما دهید کرد عرض همه چاپ جبوی بارش تیمنا بوی آشنتی تیمنا بلندی بارش بی هندی بس که چه بلا اردوغان دست و دست روزدان خو بلا زارو که من نکوزی خوینا کردان بس بلندی نریزی بلاش خوینا کردان بلا چما قدر نبود که چه خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد مهک برید داخویانی که کرد اکادمیسین و رفشنبیر تپسر کردن کردان جالی دولتا ترک به شرمزار کردن و بانگا رواستاندن شهر کردن زمانزانی ناودار یا امریکی نوم چومسکی جی اف داخویانی امضا کرد بود سرکماری ترکیه اردوغان اف وک آلیگری تروریستان توانبار کرد هفکارا مر روین به نام چوسکیره لسر کردان های پیوینه که تایبت چی کرد سروکمار ترکیه رجب طیب اردوغان بانگ لنوم چومسکی دکه کو بچیتا ترکیه و ترور بچاون خو ببینه چومسکی برسوا اردوغان دا و گوت کو او نل بندا و خواندنا اردوغانه جبو بچیتا ترکیه چومسکی رونیه د دستر تاوانن لدجی کردان رنگ روش بو سالن 1909 و گرته و کو زور دجوار بون نزیکی 5000 کس هاتنه کشتن 3500 باجه رو گند هاتنه ویران کرن هر جور اشکنجه کو بیتا بالا مروی دهاته کرن و به هزاران کس جمالین خود در کفتن پرسا گرنگ او حوال بندین ترکیه امریکا اورپا و بکارن گرانیه لسر ترکیه دانن داکریارن لشکری بداوی بینه یا نه دوی او وان کشتن کاریان و قدغه کردن بدماهیک بینن وکی چامسکی دبیجه هوالبندن ترکیه بری خواه به آلیه دن ودکن دمه کو مسئله دبه لسر کشتنا کردان یانجی بحثا مافن وان. لسال 1990 دا کشتن دست بیکر و روش جنها گلک خرابتر بو. هوالبندن ترکیه نبتنه سنگی لسر ترکیه بکارن اینان لی آریکاریا وانجی کرن. واشنطن نزدیک 8 صده چکان دا ترکیه چند کشتن زیاده تر دبو شاندنا چکانش زیاده تر دبو لسردم بیل کلینتون چکه بو ترکیه هاتی شاندن پتر بو جه سردم شر سار گلو ده چاو هلوستک ایتا هلگرتن دمه ده هندره ناتو دا بخواه آلوزی هنه جاران کو تشته چه دبون ندهات نباور کرن لسال 1999 ناتو کمبو نکر لسرویه که کو چاوا وان تاوانان بداوی بینین لهمان دم دا تاوان خرابتر دناف ناتو دا چه دبون چامسکی دبیجه کو کرد هیزا پیشیه نوها شر داعش دکت لی دیسان وکو تیروریست تندیتن ترکیه ایریشی کردان دکت و پشگیری داعش دکت و هر وصا پشتوانی النصر دکت کو نگلک جدای داعشه هوالبندن امریکا سعودیه و قطر بفرمی پشگیری نصر دکت النصر دجواکا نف نتوید و وکو کمالکا رادیکال هاتیه ناسین و او نهاد نداخواست کرن با کنفرانس جنیف پشتی چند هفتهیان سوریا دکویت سال خویا ششا یا شر گلو دانستاندن جنیوا و ببسا دمارا استاندن شر سوریه از هیوی دارم جنیف هیویه که بچوکه بو سوریا سوریه هاتیه ویران کرن و بتنه هیویه که یه بو جاره سریه اوجی کنفرانسا جنیوه دوی دم حکومت هرما کردستان د قیرانه که دراوی دایه نرینا چامسکی چیه لسر کردستانه که سر بخواه؟ از باور دکم دما کردستان سر بخو د سال 1920 دا بو دویا لوی دمی کردستان سر بخو با پنگاوین گرنگ و دور و درش هنه حتی کردستان سر بخوبت لیبله از دگل کردستان سر بخومه تاویکو گلک روشنبیرن وکو چامسکی دگل کردستانه که سر بخونه هیچ دا پنگاو که زلال نینه جبو کردستانه که سر بخواه روین دوسکی دنگ امریکا آلان کردی لسرانسر جهانه بو خمگینی که مزن و تراژدیا پرابرن سوری جی جراکدن آنی بو پیش بیراگشتی جهانه قاچاقچی این کنه حال ترکیه تنه دارزاندن درونشتنا دادگه ده بابه آلان عبدالله کردی بکشتنا آلان تاوانبار دکن دو کسین گمانک و قاچاقچیان مرووانن روجا پنجشنبه هاتن برن بو دادگه ل ترکیه به تاوانه کو او بون سدما مرنا زاروک 3 سالی آلان کردی و 4 کسیندن افتاوان جالی هر دو گرتیان موافق الباش و عاصم الفرهاد و هاتن رد کرن پارێزەرê موافق الباش کمال ئەرتوگرۆل دە vê derbarê de dibêje çima Abdullah Kurdî bavê Alan Kurdî ji vê dadgehê kêm e. Bugünkü görülen dosyada da açıkça şekillendiği üzere
Di belgeyên dadgehê îro de nîşa dike ku yekê bi navê Abdullah Kurdî heye. Hemû delîl işkere dike ku ev kes suçdar e. Lêbelê ew kes nayê girtin çim ku rêya girtina wî ji aliyê dadgehê hatiye girtin. Wekî xuya dike ku niha nemumkin e ev kes daxilê vê dozê bibe. د دما کو پارێزەر ئەرتوگرۆل ناوێ باوێ ئالان تینە زمان هەردوو گرتی عەبدەڵا کوردی باوێ ئالان کوردی تاوان دکن بە ئۆرگانیزەکردنا گەشتێ و مرنا وان کەسان لە گۆرکۆ ئاجانسا دۆگان ڕاگەهاندی. مامۆستای زانینگەها تیجارەت لە ئەستەمبۆلێ ئایسەم برێز کاراجایی بەحسا ڕەوشا یاساییە vê babetê dike. ام وکو ترکی چارچوبک یاسایی me heye. Me maddeya 79 heye ku qaçaxçiya mirovan dide nasîn û cezayê zindankirina 3 sal bo 5 salan dide qaçaxçiyên mirovan. Karacayî balê dikşîne ser nasnameya qaçaxciyan bi giştî. If you look at the apprehended smugglers in 2015. Dema tu bala xwe bidî qaçaxçiyên girdî di sala 2015 da tu dê bibînî ku ji marawan bêtirî 1700 kesan e. Dema li nasnameyan binêrî tu dê bibînî ku piraniya wan Sûrî ne û ew ji bo Tirkan, Efganiyan û Îraniyan kar dikin. Ev herdû girtî dê rastî zîndakirina 35 salan bibin eger bi awakî fermî tawana wan piştrast bibe. Hêjayî gotinê ku çîroka Alanê Kurdî bala cîhanê tev de kişand û bû sîmbola krîza penaberên Sûrî û koçberiya wan ber bi Ewropa ve. Salih Demîcer, Dengê Amerîka. Ji ber şera naxweyî xelka Sûrî di jiyanekî pir dijwar deman. Lê şer madorek taybet li ser zarokan kiriye hevkarê me Mehmud Balî li Kobanê raportek taybet li ser zarokên karker çêkiriye. Ew dibêje ji ber ku aborî ne baş e malbatan zarokên xwe ji dibistanan derdixin û bi neçarî wan dişînin kar. Şerê navxweyî got di 5 salên borî da li Sûriye di qewmê bandora xwe da ser civaka Sûrî bigiştî û zarokan bi taybet. û civaka Rojavayê Kurdistanê net cudaya ji vê bandorê. Tevî got beşek mezin ji dibistanên Kobanî hatin rûxandin ji sedema şer lê desteya perwerdeyê li Kobanî dikanîbû hinek dibistan vekirana. Lê hejmarek ne hindik ji zarokên Kobanî her sibehê şûna berê xwe bidin dibistana ew neçarin goherin karê ji temenê wan mestir. Mezlûm Qadir zarokê got di karê serrastkirina otomobîla da xebat dike dibêje tu sûde ji çûna dibistana tune ye û ew dixwaze got xwe fêrî vî karî bike. Wala mekteba ne dorgiye. Mektebên hosê birê min dorine wê derê. Mektebe dorine mektebê hîn zon nîv xwe wîskin sê mehna dorine. Mektebe tibî mektebe felton e. Ez jî hatim vêrkê bo xwe re şoxil me dukanê hûb me ke xwe bikime sinat e li vêrkê hûb me sinat bo xwe re bişixulim siba mezin ku merî komê xwe xwe dike. Yek ji sedemên herî girîn got welatî zarokên xwe ji dibistanan derdixin û dişînin kar ew e got rewşa wan e aborî xerab e. Lewra jî zarok neçarin dev ji dibistanên xwe berdin û berê xwe bidin kar. Zarokên di nav kar da di jiyaneke zehmet re derbas dibin. Ji ber got karê ew dikin ne li gorî temenê wan e. Lê ew dixwazin got bi malbatê xwe re bibin alîkar di vê rewşa dijwar de. Elî zarokekî bavê wî ne xweş e û ew ê mezin e di mala xwe de. Ji ber wê jî ew mecbûr e xebatê bike ta got xwe û birayê xwe xwe dike. Ez dişxole be sêv got pera em bikim ji bo wî xwe re zerî birê xwe re sêv got em pê îş bibe. Ez dişxolem اینی خود استیرم ادارم داد ما بود خود سب گم عیش بکه برای ما کاستنانه از تانکه بعدش خودم سب گوجوار عیش بکم سب گو خورنه اما بکن بود من نساق جال تاریخ استیرده نساق العرضه Zarok hêviya jiyanê ne lê di rewşa dijwar da gelek hêvî tên şikandin û di van şert û mercên zehmet da li Kobanê li tersî jiyana zarokan anormal hêjmarek mezin ji zarokên Kobanê her roj berê xwe didin kar. Bi hêviya got ev rewşa xerab bi dawî bibe. Li tersî jiyana normal a zarokên dinyayê got bi lîstokê xwe û hevalê xwe li kolanan dilîzin zarokên Kobanê dev ji dibistanê xwe û lîstokê xwe berdane û berê xwe dan karê mezinan. Mahmud Balî Dengê Amerîka, Kobanê. Ji destpêbûna şerê navxweyî vir ve pirtir ji nîva nüfusa Sûriye yan hatine kuştin yan jî ji welatê xwe koçber bûne çûne welatên din. Çîroka yek ji wan melbatan Sûrî di vê raportê de ye.
وا دیاره او مالباتک نمونی امریکیه لی اف مالبات نه مالباتک امریکیه او لسال 2011 جشار سیویلی سوری رویان وان بس جلین خواه لپشتا خواه کرن. أول شيء كان بعيد عنا. لدسبيك شر جباجار ما دور بو لزو جهشت باجار دنشي و جهشت نزيكي ما ايدي ام نشين خو بگرين وما برياردا جبر بچين. هفجيني وعيد الحمود فادي لبابيدي خودي كاركي بچوك بو جبروي كاري ويشيا بچا اردنه و جهك آرام وبينه جبو مالباتا خوا لی پشتی 4 جاران وی هول دای و چند پره داین هفجین و زاروکن وی کاری بگهن دفوی. دم اوگهش نه اردنه وانزانی مال و کارو همید شتندن نشار وان هاتین بمبا باران کرن. لوی دمی وان دزانی نهاقت نشن بزفر نف ولات خوا. لبابیدی جعالی نتوین یگرتی و دخوازا پنابریه کر دم جیانا چندین پناخازن دن ین لسوری راوین زحمت تردبو. كان همي اني انا طالع خما من او از مالبات خابم جهکی آرام. او 3 سالان با آوائه کی دمکی لورجیان ده سالا داویدا مالباتا لبابیدی 6 انترویو کرن و هر ایک جوانا ماوائه 5 دمج میران بو. داویا داوی او جعالی رخصتنا 102 کوچبریا پنابران و هاتن قبول کرن مالا خواه ببن امریکا لویلایتا اندیانا. وان بس 6 روش هبون خواه آماده بکن و کم زمان انگلیزی زانی. سیرا هندی لوی دمیج بو گروپا خدمت جواکی کار دکر پیشوازی وان لفروکا خانه کر و وک ورگر زمانی و با آلیکاریا کارندن آلیکاریا و مالباته کر. من افدر فتا خواست جبو ببم وک هوالک جبوان وک یکک جمالباتا وان کو بری وان گهشتی امریکا و لجیانا ویری راحاتیه و دزانه جیان چوایه وکو پنابرک عرب و مسلمان جنوب گهیه امریکا. زاروکان گلک زو زمان انگلیزی خواه فیر کرن و دلخوشی زوری نف قطاب خانه. لبابیدی کارک جخوارا دید و جواک وان گلکی آلی کار بون. پشتی ایرشا تروریستی لمها 11 لپاریس دای جنیوه پتر حاکم ولایت امریکا اک جوان ولایت اندیانا بو دا خازنامه نویسی بو ایدی ریک ندم پناخازن سوری بین امریکا. لبابیدی دبیجه او لداخازا وا تیدگه او دخازن خلق خواه پارزن لی او هیویداره او بس و حال خلق سوریتین نکن. اف آریشه لسوریه نه بس جعالی خلق سوریه و هاتیه نها جعالی همی خلق وطن جعالی ایران، عراق، امریکا، اوروپا، لبنان و اردن جعالی همی کسان وطه. و مالباته بخواکری آرمانج باوری امریکان بینید کو تروریزم و خلق سوری پیک و گریدای نینه. وان درگهن مالا خواه وکرن بو هر کسی که بخوازه بهید قهوه عربی و خود او گهداریا چیروکا جیانه وان بکد. اللي عم يقوموا بالاعمال اف کسی وان کارن خراب دکه بناو اسلام دیار اولا اسلام هر ناس ناکه. اسلام نگوتیه خلقی بکجن او به چه شوی نونراتیا اسلام ناکن. مالباتا لبابیدی هیوی دکه حاکم اندیانا مایک پنز روژه که سردانا مالا وان بکه حتی ببینه او وک مالباتک امریکی دیجین. زاروکین سر تلفونین خواهین دستی دایکا وان لمدبخه و باوه وان یکو بو مالباتا خواه کار دکه. وان بس چند سرهاتی نخوش دیتینه حتی گهشتینه خونه امریکی. هر از خاندان دنگ امریکا. چقدر تکنولوژی پیشکفتی بیجی هن کاران هن کو بی خبت امروز نای چیکرن یک جوان جی لکوینا فسیله نه چند مزخرفین امریکی هم ولدن بو دیجیتال کردن کلکسیون فسیلان کو همو کس لسرانسری جهانی بکارن بریا کامپیوتری وان فسیلان ببینن. اف خونا زانستیان اکو تشت نو بدیتن. از دبیجم او نویه. دبکو تورینار بوق جورکی یا نویو کفجالان پیدا کری بو. او گر خزینه یا دماتو هاول ددی تشتکی نو ببینی. گر خزینه نهیجان نیشاد دکه کو چاول کولین وان نمونهان لمزخانه دبینن. هستین بهجمار او فسیلن د صندوق دادن نیشاد دکه کو دمن تاری چاویا. لبلف گرگ زورا چم کن نه حسان دیتنا وان. او نها دیمنک خرابه تو نزانی او تنه تماشا کنک دناف درجان رایه و بحراندنا دمه او گره لخزینه یانا ده و دمه ده.
ریوبری دیتنا و مینکا جو موزخانه زانستین خزای حول دده که اف مینا که وشارت به درخستن برای کلکسیون دیجیتال کنا موزه همو کس برای کامپیوتر دکاره بگی هوا آگاهیان. از باور دکم جبو جواکا موزه بگه هوا تکنولوژیا هایی و تگشتنا پیوستی هوا نابرگ هویه. موزه خزای زانستین دیروکای لس آنجلس د پروسه دیجیتال کنا هم فسیل دانه. کارمند میز آگوستین هندی دبیجه کلکسیون فسیل دکاره هن آگاهیان بدن زانستیان بوچه آب و هوای باندور لسر و فسیلان چکیره و گرماهی و سرماه چوه گهورتن لسر ارگانیزما چکیریه ویگو حولدانه که ناونتوی هیکو با مینکا بدن پیش. او ده درفتین لیکولین زیده بکه هفکاری دنابرا اردنگاری پولیتیک و حتی یا زمان باشتر بکه او جی یک رخین هیجانی و که ام ده پروسس دیجیتال دکن. کارلو جارمیل جه انستیتویا سمیتسونیان دبیجه هبونا و مینکان لی اینترنت هر وسا و پره و دمی تصرف بکه. او لپانامای لیکولینان دچکه و برای سقایب یمره آخافتن چگریه. وینا براستی شیوه لیکولینما گوهرتیه چونکو اگر نه گلک بزحمت بو دستی ما بگه هتفایا پاشمایان کو لجیهان بلاون. امریکا، چین، استرالیا و دولتین اروپا آگاهیان پارو دکه کو بروره دیجیتال کردن مینکان بو لیکولینان د جهان ده حساب بکه. موزه سمیتسونین یا نافدار لواشنگتونه مبانداری نه هنرمندان دکه که بر همون خال و در دافرین و پیشکشی گل دکن. کس کسو راجتا و چیاین بلند او بتنه دو برهمین مزنن جن ناو نه برهمین گلکی مزن و سیر گول موزخانا سمیتسونیا یا هنرا امریکی لگالیریا رینویک یا دیروکی لواشنگتونی هاتن پیشاندان اف پیشنگه به هزاران میوان و تماشوان پیشواز کرد و دریا سوشال میدیا را هاته بلاف کرن و لسرانسری جیهانی جی هاته پاروه کرن. In our wildest dreams, when we were... او گوا ام جبو نوجنکرین و پلانا و شوه گرتی مدخونا خدا جنه بارنه دکر که ام دیوان دو مهین داویدا برسوه وسا برگیرین. لگوری شوپاندنا نوجنیا هنری موزخانی نه هنرمند نوجندار و خوندی بو وی پیشنگه گو هر یک جوانا اوده یک دابوانا دا گو برهمین خواه انستولیشن لویده با آفرینن گو انجاماوی تاخمکی سیر جه برهمان بو. ده پیشیا گالیریه ده هنرمند تارادونوان کومک جچیاین بلند جسد هزارین کارتان آفراند بو. گابریل داوی جی کس کسورکه جسد کیلومتر جتای پمبو پیک آنی بو جارده تابانی گالیری. هر وها جی پاتریک دوتری گوندکی به تمامی جدارکان و چیکر بو. دو موزه ده تبر همین سیر ببینه مینا پیکرا جروناهیه یا گورنگی خود گوهرینه لگوری دمی یا هنرمند لیو ویلارل. هر هنرمندکی بشداری وی پیشنگه بویه به شویه کی جوان و بالکش بر همین نوجن آفراندنه و پیشکشی تماشاوانا کرنه جه همو بابت و مجاران و با آوائه کی سیر و بالکش. When you look at it, you're overwhelmed with the image. دما تو بنرینکی لوینه میزه بکی تو بتنه وی دبینی لی دما زیدتر و پتر لسر وقت ببی براستی وی چاخی توی بهای رامان و کارن هنرمندی بزانیم کو توی نی دهات نکرن. هنرمند جنیور انگوز نمونه که جه 5000 کیزکین جه باشوری روجلاتی آسیا چیکر بو. و مایا لینجی کنداوا چسپک جه گلین جامعه آفراند بو. گو لحمو اوده حتبو بلاف کرن. لکه لکا پیکرا بالکش جه دار جالیه هنرمند جون گراد. I really like the lights, the hanging chandelier. از گلکی جروناهی و هلاویستنا شاندلیر حز دکم. از دلخوشم که لهر جورکی تشتکته بکار آنین که گلک کس بکار ناینن و نابینن و که کارک هنری. One of the real challenges for working in any museum. یک زحمتین کارکردن جبو موزه که او کومرو سردانیرن همو تمنان تبدیل بکه. و از گلک بختیارم کو نرخاندن کمایا نزیک داده گود او شو جبو هر کسیه جنایتا نهورده. سردانری وی پیشنگاه سیرجه همو تمنان سوده جوی گرتن و او لی سرانسری جیهانی دریا سوشیال میدیا و بلاف کرن و بواره او سربور پار کرن گو هنر لی تنشتا جوانی کار تشتی سیر با آفرینه. لقمان احمد دنگ امریکا. ابو برنامه ایرویا کردویزیون ام بهوینه که برنامه به دلوه بو ام لبنده نیرین رخنه و پیشنیارن ونه هندکارن به ایمیل تویتر و روپلمه فیسبوکا
پیوندی ما بکن حتی هفته پیشیامه بمونن دخوشی ده جی دنگ امریکا جی واشنگتن روزکی خوش ببینیم بخوشی دادن باش